Saturday ifika nokhulu. Amen. Adiba nomuntu onokuthaba. Hallelujah. Amen. Nomuntu ongakuthandiya kona lo. Hallelujah. Amen. Athuke lo mntana kangisathuka wena. Hallelujah. Amen. Nomuntu okuthaba. Hallelujah. Nkosi yami. So nasemini mose umuntu uyakwazi ulaleli. Amen. Nasemini banalo ixesha lothandaza. Hallelujah. Amen. Nasebusuku banalo ixesha lothandaza. Uvuke uthini? Thandaza. Hallelujah. Amen. So iBhayibheli kwa ukumkani uSaul Amen. wathi sehamba nenqolo zakhe namajoni akhe bekhangela uDavid bezambulala. Hallelujah. Amen. bahamba dibane beqobe bemkhangela bavele balala kwenye umqolobo. Amen. Hallelujah. Amen. Afika uThonga wathi balala bonke. uDavid ngoku ayaziba kuleqwa yena wayekroba bala umqolobo ekhinaze zilele. Amen. Wathatha ibhozo wasika ingubo. Amen. Waphuma ngomnyango bahamba neqela lakhe. Amen. Amen. Bepha phezulu entabeni. Amen. Wathi vukani bavuka. Amen. Wathi Jonga lalisona lengubo yakho. If benifuna ukubulala, bengibulele ngosana ngifuna ukubulala. Amen. Amen. Wethu kunkama hayi kwenzani? Amen. Ndimkele zingubo lo ngeke ngibele ngenyani lona. Amen. Ingxaki yakhe. Ulele. Ulele. Amen. Hallelujah. Amen. So uDavid wayekwazi ukumbulala uSaul ngokwakhe ngenxa yantoni? Ulele. Ngenxa lakhe. Amen. Hallelujah. Amen. Once afika fence ebulele ambulala. Hallelujah. Amen. Wamnyaka ngokwakhe ngoba wayetheni? Wayele. Wayembongole. Amen. Hallelujah. Amen. So imistake kaSaul yaba kuthini? Ulala. Nakaxesha kuza amanzi enqanaweni bathi awukhathali nasi tshabalala nje. Wayetheni uYesu? Wayele. Hallelujah.